Dan huwa video ta' malajr ħalli nurukom eżattament kif ħadd niżlu l-MPG Rewards application tal-Eurosport ħalli kif imsemmi f'dan il-post jew l-email li qed tara kun tista' tibbenefika minn 10% off kwalunkwe xiri li tagħmel mill-Eurosport u anke jkollok €10 voucher credit fl-app tiegħek meta inti tniżżel din l-istess app. Tajjeb, ħannurikom eżatt kif anke ħadd tirreġistraw taħt NU Better Life ħalli jkollkom dawn il-benefiċċji li qed insemmu. Mela l-ewwel nett kif imsemmi anke f'point 1 hawnhekk importanti ħafna illi tagħmlu reply għal dan l-email jew inkella fuq dan l-email info@nubetterlife.com tibatulna ismek, kunjomok, l-ID card number u l-mobile number tiegħek ħalli aħna nkunu nistgħu ninkluduk fil-lista tagħna ta' dawk il-ftit jew il-ħafna illi ħajibbenefikaw minn din is-sistema ġdida mingħand il-Eurosport taħt NU Better Life. Imbagħad wara, once li inti tkun bagħat id-dettalji tiegħek ħad tidħol fejn point number 2 dan il-link li qed nafas hawnhekk. Open link. Ħadd tniżżel l-application. Allow, sign up. Emmo, u jien ovvjament ħan ivvinta id-dettalji coachmatteusgrasso@gmail.com. Naturalment inti ħatkun qed timla d-dettalji tiegħek importanti ħafna. Issa jekk xi ħadd minnkom diġà kellu discount card tal-Eurosport ħajittikja existing user u ħajdaħħal il-card number. Jekk inti m'intix existing user, importanti illi dik ma nittikjawix. Tajjeb, mela jiena ġasturejtkom dak l-eżempju. U ħanassumi illi intom m'għandkomx diġà dik id-discount card. Date of birth ħanniżilha wkoll ħalli anke jekk tkunu trituni xi ħaġa għal birthday. Tkunu tafu wkoll meta twelid, 3 August. Mela. Il-number naturalment importanti li tikbuh ukoll minn naħa tagħkom ħalli jaqbel mad-dettalji li tkun battilna by email ukoll. Referral code, ħanivvintaw password. Importanti nittikjaw dik promotions ħalli nkunu nafu kif nistgħu nużaw l-application tagħna aħjar. Dik nittikjaw wkoll u sa. Għażilna fitness classes. Hawnhekk importanti ħafna. Ħanafsu bħala kategorija club or gym member. Ħanafsu fuq club or gym. U importanti immens nażlu NU Better Life. Naraw li ġidna on screen, save, confirm and continue. L-account ħajkun attivat fi żmien 3 ijiem. Tajjeb wis. Però apparti minn hekk diġà ħadna il-100 points, ġifieri diġà għandna €10 illi aħna nistgħu nonfqu mingħand il-Eurosport bil-lest. Imbagħad fi ftit tal-ġranet oħra fi żmien 3 ijiem jekk intom tkunu diġà battulna isimkom, l-email, mobile number fuq l-email li semmejtilkom fuq info@nubetterlife.com aħna kemm sempliċement nafżaw il-Eurosport ħalli tkunu tistgħu tirreġistraw taħt isimna. Grazzi u fejn ikolkom bżonn tistgħu anke tibagħtu email fuq info@mpg.mt. info@mpg.mt fejn din hija email li tasal għand min jieħu ħsieb l-MPG Rewards application f'każ li jkollkom xi diffikultà dwar l-application tagħkom jew xi ħaġa tixtiequ tistaqsu lil Eurosport direttament. Nawguralkom is-saħħa, jiena Matteus Grasso minn NU Better Life.